Sitan wa di pelila-lilang nagu di kukur mata si iki tetap sapa mikiran ala di lalai lesun kagi sepri kuisnya nagiat di alungan lagi penekabetan orang nakituman suamantang sakipu yulau la angkurun nagi kanwa maap katantud namia kapraguwa nana kati na tetangka kanuk manasa sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karina
buna kadi keji kai tawa ngena dipengai si lagi ama sapa mayu ikan